Morning, kadagwe panta pini adap keme akadam palje leglo ardom pini December last party ke chudun ji bose okang khanong paklang kon pote ha kitchen pen kichu kadagwe tenang lang non la pen YouTube channel jong sinam tum long lelang pote WM Vlogs bolong pembridam pen kat restaurant hello aldo ke decorate ke Thai là position có cái new làm mắt sắp sửa like kitchen room lo thấy cái đó kitchen room lo cái kitchen room lo làm sắp sắp rồi giờ căng thẳng băng rồi này mà sắp sẽ căng thẳng cho liên can lo là sắp cái liên thom đi tờ thang lang đấy thu lang mới big big cho Jangan paklang tha. Coba bang tahu tadi. Bang thoma bang kilo bang an lo. Bang pli di. Bang pli pen lin thom ok jo. Jo. Oke. Ni hai lo lagi family vlogs deh lagi. Lagi pias, anso, abang ke refine. Lagi dia okang khan mang tar je me pik di ok athulang me pik di nam ke ing tham et pen kupilo cham nang po no po jo athu chuke lang me pik ane di ok me pik jo oke no ne chopan ma mate Taki okit leki tiki oh wow chicken leg piece kena ini lah labang takreng labang kinon ke wan pot lini labang talo oh lin thom tin kici okเลยoh betul langonan एकदम लांग में पिक ले जाओ Coba ang teng aja. Ya. Coba. Pakai cutang FM. Kecut hutang paklang tadi lo deh ha. Non coba melang ya tuh. Si. Pini ya video. Abang kelansing ton kok deh ha. Kado gue ta. Konang lang kono YouTube channel lo.